Poštovani slušalci, vi ste na talasu povjerenja i dobrog raspoloženja. Mozaik Radio Crne Gore, 10 sati i 12 minuta. Govorimo o moći umjetnosti. Izložba fotografija freelance fotografa Radoja Jovanovića iz Podgorice, team building ili suprotnost načela, bit će otvorena u četvrtak, dakle preksjutra u galeriji javne ustanove Ratkovićeve večeri poezije u Bijelom polju. Tradicionalna izložba Savremena crnogorska skulptura, na kojoj će se predstaviti više od 30 umjetnika, bit će otvorena krajem sedmice u umjetničkoj koloniji u Danilovgradu, odakle nam stiže direktorica Vesna Jovović. Naša gošća bit će i umjetnica Milanka Vučeljić, koja se bavi ručnim oslikavanjem predmeta od stakla, i tu bi tema mogla biti između primijenjene umjetnosti kao ljubavi i hobija i porodičnog biznisa. Uvaženi gosti, dobar dan i dobro nam došli uz želju da se ugodno osjećate u studiju Radija Crne Gore. Dobar dan. Hvala vam što ste se odazvali pozivu i pored brojnih obaveza koje vas čekaju tokom dana i narednih dana, a sve u službi umjetnosti. Umjetnost nas je danas i povezala. Pa, kakva je moć umjetnosti na čovjeka, koliko je u nama, koliko oko nas, da li od nje možemo živjeti ili samo u njoj uživamo? Gospodine Jovanović, hoćete vi? Pa evo, ja prvi među 3 dame da... Najavih prvo vašu izložbu fotografija koja će biti otvorena u Bijelom polju. Da, u četvrtak je u 20 časova otvaranje izložbe u galeriji javne ustanove Ratkovićeve večeri poezije. Koliko ćete radova izložiti i šta predstavljate? Ima 24 rada, oni su podijeljeni u 12 diptriha. 12 diptriha, takva je tema. Izložba se bavi upravo čovjekom, njegovim identitetom, njegovim... Ima tu dualizma. Ja sam i posmatrala neke vaše radove, ali i čitala kritike. Pa kaže da su i tu dvije grupe ljudi sa različitim ciljevima svojih okupljanja, zar ne? A da, upravo je suprotnost načela. Htio sam da iznesem, da pokažem između te dvije grupe ljudi da jedan stvaralački, odnosno kako kaže Jako Beme, to je uslov svake aktualizacije, svake geneze, to je ono od čega i je uslov postanka i svega, i htio sam to da iznesem kao jedan stalni proces koji se dešava kako u fizičkom, tako i u nekom duhovnom planu. I tu mi je bio opet glavna tema, sam sveo na čovjeka, na njegov lični, odnosno na individu kao nosioca čovjeka koji egzistira u svijetu. U redu. Rekli smo, tradicionalna izložba Savremena crnogorska skulptura, koja je lijep uvod u vikend, opuštanje, užitak, mnogima vjerovatno poslastica nakon naporne radne sedmice, bit će otvorena u petak u umjetničkoj koloniji u Danilovgradu. Gospođo Jovović, u koliko sati će biti otvorena izložba, ko će je otvoriti, koliko će biti izlagača i dijela? Pa evo, ako ćemo prije svega da pozdravim sve slušalce Radija Crne Gore, da zahvalim vama na pozivu i izuzetno je zadovoljstvo odgovoriti na vaš poziv i biti gost u vašem studiju. Ja bih, ako ćemo početi, malo smo napomenuli da je umjetnost ne malo, nego ste naveli da je tema razgovora umjetnost, i htjela sam samo reći da je u stvari postoji jedno staro pravilo, da je umjetnost ista kao život, upravo u tome što traži vječitu afirmaciju svojih vrijednosti. Ja ovo slučajno ne bih rekla iz razloga što mi u umjetničkoj koloniji upravo se trudimo da te prave vrijednosti njegujemo i da održavamo kontinuitet u radu. Ova 12. po redu izložba Savremena crnogorska skulptura je u petak, kako ste rekli, u 20:30 i okupit će 31 akademskog vajara Crne Gore. Na toj izložbi će govoriti i ujedno je pripremila tekst za katalog istoričarka umjetnosti Mirjana Dabović-Pejović iz Narodnog muzeja i naravno
moram i taj detalj, ne moram, nego je prosto neophodno istaći da se na toj izložbi dodjeljuje nagrada Drago Đurović. Ovo je 12. izložba, rekla sam, a već 10. put dodjeljujemo pod pokroviteljstvom opštine Danilovgrad nagradu Drago Đurović. Drago Đurović je bio umjetnik koji potiče iz Danilovgrada i mi smo ustanovili nagradu, kažem, prije 10 godina i opština Danilovgrad je sa fondom nagrade 1000 eura svih ovih godina pokrovitelj i donator, znači same te nagrade. Umjetnici izlažu, šta bih mogla istaći, izlažu znači umjetnici koji zadovoljavaju kriterijume ove izložbe, a to je da su akademski umjetnici. Naše je zadovoljstvo da se pored imena koja su redovna, pored izlagača koji se redovno pojavljaju na našoj izložbi, što je naše veliko zadovoljstvo, da iz godine u godinu prikazuju svoj rad i predstavljaju široj i laičkoj i stručnoj javnosti upravo u našoj koloniji. Pored njih izlažu i, da kažem, mladi umjetnici. Tako da ove godine imamo 2 umjetnika koji do sada nisu izlagali. Tako da prosto to ohrabruje, znači da će izložba i da traje i dalje, da će se pojavljivati i novi mladi umjetnici i da će naravno svi oni koji su aktivni, koji rade i stvaraju u Crnoj Gori uvijek imati mjesta i da se predstave u umjetničkoj koloniji. Pomenu ste malo čas nagradu Drago Đurović koja će biti uručena u petak veče. Da. Na samom otvaranju, tada će biti poznat dobitnik nagrade. Mi ćemo to pratiti pa ćemo izvijestiti naše slušaoce već iste večeri ili sutradan ujutru. Upravo tako. Praksa je kolonije da svih ovih godina angažuje stručni žiri međunarodni. Ove godine su već u subotu završili svoj, da kažem, angažman po tom pitanju. Doktor profesor Nikola Smilkov sa Akademije Goce Delčev iz Štipa i istoričarka umjetnosti Rajka Bošković, doktor istorije iz Beograda, iz Muzeja savremene umjetnosti, kao i predstavnik naravno opštine arhitekta Vasilije Otašević, koji je jednoglasno donio odluku, a po našem pravilu saopštit ćemo u petak i obradovati naravno posebno nagrađenog, a sigurno sam i sve one njegove kolege koji zajedno razmjenjuju i svoja iskustva i zajedno se raduju svojim pojedinačnim uspjesima. Pa da. Šta kažu članovi žirija? Članovi žirije kada su se pojavili, kada su ušli u našu galeriju i vidjeli 31 rad, samo su pomislili pred nama je težak zadatak, što je to uvijek i jeste tako. Treba izdvojiti jedan rad, izdvojiti ili donijeti odluku, ili znači žiri ne ocjenjuje opus svih tih vajara tokom njihovog rada. Znači ocjenjuju i donose odluku na osnovu izloženog. A naravno svi ovi umjetnici koji izlažu se trude iz godine u godinu, što i mi sami u organizaciji osjećamo, i kvalitet i kvantitet. Da, tu ima dosta poznatih imena umjetničkih, stvaralaca koji žive u Crnoj Gori, ali i onih koji su odavde, ali žive van granica Crne Gore. Univerzitetskih profesora, mladih umjetnika, svih oni koji su znači aktivni i koji rade u Crnoj Gori. Vi se uvijek lijepo potrudite, pa i katalog prati izložbe. Naravno, prati katalog izložbu. Katalog je jedna, možemo reći, slobodna publikacija koja ima preko 50 strana. On je u štampi, danas izlazi štampe. Katalog dobijaju svi, naravno, učesnici i posjetioci izložbe. Pa da, imat ćemo i mi katalog u petak večer, možda i prije toga. Evo, sad smo dobili pozivnicu i mnogo vam hvala na tome. Dakle, izložba Savremena crnogorska skulptura u petak večer, 17. juna u 20 sati i 30 minuta. Upravo tako. Pozivam sve slušaoce koji su zainteresovani da u petak večer budu u Danilovgradu. U redu. Hvala vam. Slikanje na staklu je tehnika koja podrazumijeva slikanje na staklenim predmetima, konturnim i bojama koje mogu biti transparentne i pokrivne.
Stakleni predmeti se mogu naći na svakom koraku, pa je dobro razmisliti prije udaljavanja starog stakla, jer se uz malo mašte mogu pretvoriti u dekoraciju koja osvježava svaki prostor. Danas govorimo o oslikavanju stakla, o toj tehnici, o čitavom procesu, o putu do ljubitelja, poštovalaca umjetnosti ili do kupaca. Gospođa Milanka Vučeljić će nam govoriti o tome. Vi se posljednjih godina bavite ovom tehnikom. Da. Hvala vam prvo na pozivu u vašu emisiju. Ovim poslom bavim se čisto iz hobija. Eto, tako da kažem, nekakve velike materijalne koristi od ovog posla nema, ali ljubav... Počelo je kao ljubav, je li tako? Prema umjetnosti. Prema umjetnosti. Jednostavno Osjetili tako. ste, kako mi rekao ste u pripremi za emisiju, u jednom momentu višak slobodnog vremena. Hoćemo Tačno, da kažemo slušalcima da ste vi inženjerka elektronike Tako je. i da ste po odlasku u penziju osjetili potrebu da i dalje budete vrijedni i kreativni. Jeste. I jednostavno, pošto sam cijel život bila okružena, da kažem, umjetnicima i umjetnošću, nekad primijenjenom, a nekad pravom umjetnošću starih majstora, osjetila sam potrebu da i ja nešto radim, jer uvijek mi se to nešto sviđalo, ovako imam dosta preciznu ruku, volim da crtam. Znate šta, kad dođete u neke godine i kad imate dosta slobodnog vremena, onda se uvijek vraćate nečem što ste u mladosti voljeli da radite. A nijeste možda imali vremena ili drugih uslova za to? Jeste, upravo tako. Tako da sam došla na ideju da crtam na staklu. To su u početku bili ovako neki motivčići, šta ja znam, tipa maslina, cvjetići, tako to. Vidjela sam da to mnogo lijepo izgleda. Onda sam se potrudila da potražim boje, specijalne boje za tu vrstu, da kažem, primijenjene umjetnosti. Došla sam do toga i malo po malo, vježbajući ruku, možete da nacrtate na staklu vrlo interesantne stvari i da to bude veoma dekorativno, lijepo i vidim da se i ljudima to sviđa. Barem ljudima s kojima se ja družim, mojim prijateljima i tako, koji jednostavno mi ne daju da prestanem to da radim, nego kažu ajde, da, možeš oni li su ovo da uradi? preporučili, onda sam Jest. se ja pozainteresovala i pratila. Pa onda ono što radite. omladina u kući, onda oni koriste dosta internet, pa onda su se potrudili da mi naprave moja djeca internet stranicu, odnosno kako se kaže Facebook stranicu, pa se to fotografiše lijepo, pa se to izbaci na Facebook i pa tako. Ima lajkova i komentara. Jeste, i onda vidim da ima i komentara i lajkova i interesovanja. Eto, na taj način sam par puta i gostovala na raznim televizijama crnogorskim, a dobila i poziv za učešće na mnogim sajmovima tih ručnih radinosti. Koji budu nekad i samo izložbenog, ponekad i prodajnog karaktera i tako. Dobro, kakva su vaša iskustva sa tih skupova? Pa lijepo je, da vam kažem nešto. Dosta se ljudi u Crnoj Gori bavi nekakvom amaterskom umjetnošću, da tako kažem, ali ponekad i najveći, i najteži, najstrožiji kritičari ne mogu naći mane tim radovima. Naravno. Ljudi su u Crnoj Gori izuzetno kreativni, maštoviti i izražavaju dosta svojih emocija nekih kroz to crtanje, slikanje, pravljenje raznoraznih maketa od prirodnih materijala i eto, svega nečeg. I to zanima i domaće i inostrane goste, sudeći po posjetama, ili tako, i po nekim manifestacijama, evo najsvježijim. Da. Kao nedavno je bio Dan krapa na Plavnici i to je turistička organizacija Podgorice organizovala, valjda je to tradicionalan skup. Bilo je puno izvođača muzičkih, bilo je puno hrane, narod se počastio našim nekim specijalitetima i to, ali bilo je i dosta izlagača iz Crne Gore koji ovako nešto rade kao ja, koji se bave primijenjenom umjetnošću. Bilo je i pravih, mislim, i slikara i ljudi koji gaje cvijeće. Pa ja, eto tako. Zato što vi radite ovo iz ljubavi i iz hobija, ali može da bude i mali
porodični biznis ukoliko se uključe i članovi porodice, a čini mi se da je to i u vašem slučaju, je li tako? Pa može da bude porodični biznis, ali znate kako? Što treba više treba uslova puno vremena. I vremena. Treba puno vremena. To crtanje na staklu ne može biti serijska proizvodnja. Ne. Shvatate. To je tako. Nacrtate sad nešto, pa onda opet nešto, pa eto tako. Ali u svakom slučaju čini se da ima mnogo ljudi koji više cijene takve predmete i ukrasne, a i upotrebne, mnogi od njih su i upotrebni, nego poći u prodavnicu pa kupiti neku stvar. Meni je zadovoljstvo da sve to nešto što sam prodala i šta su ljudi naručivali kod mene da im nacrtam, što je otišlo za inostranstvo. Vrlo interesantno. Otišlo je za Kanadu, za Holandiju, za Hrvatsku i tako dalje. I šta kažu ljudi koji kupuju? Šta traže uglavnom? Primijetili ste? Pa da vam to su uglavnom motivi vezani za crnogorski prostor. Nostalgija je u pitanju, tako da onda traže da se nacrta recimo tako nekakav naš motiv s mora ili planina, Lovćen, krstaš, barjak, grožđe, maslina i zavisi već. Ima raznih zahtjeva. Ima raznih zahtjeva. Ima raznih porudžbina. Pa da. 10 sati i 28,5 minuta. Mi ćemo da predahnemo uz birane note pa ćemo nastaviti razgovor. Pratite Mozaik radija Crne Gore. Rekli smo, tradicionalna izložba Savremena crnogorska skulptura bit će otvorena u petak 17. juna u 20 sati i 30 minuta u umjetničkoj koloniji u Danilovgradu, odakle nam je stigla direktorica Vesna Jovović. Nastavljamo razgovor na temu moći umjetnosti. Vjerujem da je bilo dosta posla i oko ove postavke. Gospođo Jovović, poznato je da godinama ovakve manifestacije u vašoj organizaciji imaju daleki odjek i da prija interesovanje kako stvaralaca, tako i poštovalaca umjetnosti iz grada, zemlje i inostranstva. Primjera za to mnogo je, zar ne? Odakle vam dolaze posjetioci uglavnom i šta ih posebno zanima? Pa vi ste već u stvari u pitanju dosta toga rekli, što bih mogla i ja da konstatujem. A što se tiče posjetioca, Danilovgrad ima jednu privilegiju, to moramo reći, ali mi ne smatramo da je to samo danilovgradska privilegija, to je privilegija i Crne Gore. Znači, ko želi da vidi galeriju na otvorenom, uvijek je dostupna. Znači, 24 sata se nalazi galerija u okruženju same zgrade umjetničke kolonije. Upravo tu galeriju našu na otvorenom posjeti puno posjetilaca sa i strane i naravno iz Crne Gore. Šta se dešava? Sada u toku godišnjih odmora imamo posjete, pa vjerujte, od Kanade, Australija i svih evropskih zemalja, zatim stručnu javnost, dolaze nam recimo studenti arhitekture, saradnja sa institucijama kulture je izvanredna Crne Gore, zatim obrazovnim institucijama, tako da dolaze djece iz škola, znači osnovne, gimnazije. Petar Lubarda, škola srednja umjetnička sa Cetinja, je naš dugogodišnji saradnik, tako da jednostavno naše posjete su usmjerene bilo na postavku koju imamo u umjetničkoj koloniji, ako se trenutno realizuje neki od naših programa, ali u svakom momentu znači ponuđena je galerija na otvorenom. I cijeli grad, možemo li da kažemo, izvinite, da je na neki način galerija. Jedna galerija, jeste. Mi svake godine realizujemo, znači u kontinuitetu radimo od 72. godine, sami taj podatak govori da mi skulptura imamo preko 50, tako da su raspoređene i postavljene na posebnim lokacijama koje traže i koje mogu da predstave na pravi način skulpturu, tako da se ispred regionalne škole Respa u Danilovgradu na Branovici nalazi 7 skulptura, na trgovima u gradu Miodraga Šćepanovića skulptura se nalazi na samom trgu u Danilovgradu. Naravno, naš plan je izmještanje skulptura u narednom periodu, već smo planirali
planirali 10 skulptura postaviti i na lokacijama, parkovima, da li će to da bude park u gradu ili u Spužu, ili sve su to sve su to adekvatne lokacije, samo ako se na taj način skulptura zaživi i ako dobije posjetioca. Tako da što se tiče skulptura, one su uvijek dostupne i naravno mi se vrlo radujemo posjetama iz razloga na neki način budemo ponekad u koloniji, ja i kolega ne dozvolimo da neko prođe tom galerijom na otvorenom, a da mi ne izađemo iz kancelarije i ne ponudimo informaciju više, eventualno katalog i slično. Znači želimo da damo pravu informaciju, da uputimo posmatrača o čemu se radi, ukoliko je naravno iz inostranstva. Pa da, istinski ljubitelji likovne umjetnosti koji prepoznaju kvalitet i posvećenost vas uposlenih, malobrojnih, zar ne? Javljaju se sa raznih strana iz okruženja i svijeta, što je svojevrsno priznanje za vas, gospođo Jovović, za vaš mali tim, ali i za grad, čija njedra i krasi ova umjetnička kolonija. Prepoznatljivost na velikoj mapi iscrtavaju i mnogi poznati stvaraoci koji su u njoj i stvarali i izlagali minulih godina i decenija kroz razne godišnje manifestacije. Evo, vi ste dio toga i objasnili. Mnoge smo i zajedno srijetali, jel tako? Naravno, evo ja sam naravno. imala priliku, zahvaljujući vama, da sretnem brojne i umjetnike i turiste, čak i bilo i povratnika, tako da kažemo. Naravno, upravo ljudi sam koji htjela. su davno, recimo prije 2 decenije ili više posjetili grad i koloniju, pa su imali želju da to ponovo učine i ostvarili je. Upravo sam to htjela da kažem, da je zbilja umjetnost ta koja spaja ljude. Mi smo prošlog ljeta imali posjetu iz Bjelorusije, Genadija Boralkina, koji je prije 10 godina bio učesnik simpozijuma. Prije nekoliko dana smo imali Nikolu Smilkova, sada već profesora na univerzitetu Goce Delčev u Štipu. Posjetio je koloniju i imao prilike da vidi kako se, na koji način postavljena i na koji način se tretira njegova skulptura koja je realizovana prije 11 godina. Svi oni umjetnici koji se vrate, to nije sasvim slučajno. Znači da smo ostavili trag dobre saradnje, a isto tako nismo ni mi njih slučajno pozvali, jer su umjetnici koji zaista zaslužuju da budu ponovo naši saradnici, pa na nekom drugom planu, kao što je recimo Nikola bio član žirija. Saradnja će se također nastaviti, nagovijestio mi je upravo ovaj umjetnik o kojem govorim, nagovijestio mi je da želi saradnju njihovog univerziteta sa našom kolonijom, što me izuzetno obradovalo, a ovih dana smo u pregovorima i sa našom akademijom sa Cetinja, tako da ćemo pružiti šansu jednom studentu završne godine da realizuje svoju skulpturu u prostoru. Svaka čast. Team building ili suprotnost načela naziv je izložbe fotografija gospodina Radoja Jovanovića, koji je, podsjećamo, također gost u našem studiju. Izložba će biti otvorena u kući Rista Ratkovića za 2 dana, tačnije u četvrtak 16. juna. I te fotografije, kao da su priče za 2 reportaže, rekli ste negdje da ste ih ukrštali, ne samo da biste pokazali očiglednu suprotnost, jel tako, na vrijednosnom i socijalnom planu? Da, na vrijednosnom i socijalnom, i u suštini je to čisto jedna simbolika onoga što sam htio da kažem kroz taj odnos crnog i bijelog, kroz odnos svjetla i tame, kroz upravo ta suprotnost načela koja je jedna osnova svega po mnogima, od Lao Tsea koji se bave pa do današnjih dana. Ja se upravo ovdje bavim baš izložbom fotografija o fotografiji, po ugledu recimo na novotalasne autore novog talasa francuskog sredinom prošlog vijeka, koji su radili filmove o filmu. Upravo iz tog razloga što taj odnos crnog i bijelog neđe oslikava jednu opštu sliku nečega,
jedan stvaralački čin koji se dešava kroz nas i kroz prirodu i kroz čitavi svemir. Recimo, danas svi fizičari tvrde da se svemir i dalje širi, da je sve jedna opšta stvaralačka energija koja nastaje. Pitaju li vas nekad, gospodine Jovanoviću, da li je crno uvijek crno ili da li je bijelo uvijek bijelo? Ili da li je toplo uvijek toplo, a hladno uvijek hladno? Pa ne, u crnom ima bijelog i u bijelog crno, ništa nije apsolutno, to je sve jedan proces, upravo i tome je stvar, da se sve usitnjava i ukrupnjava u suprotnom smjeru i upravo je ta suprotnost načela. Da, i lijepo objašnjavate, u fotografiji postoji taj odnos svjetla i sjenke i u kvalitativnom smislu. Uvijek su, poželjni, jeli? Da, jer bi to bilo samo jedne obične plohe, ne bi bilo ničega, znači lice bi bilo jedna bijelina, kosa crna, ne znam, i tako da jedni međutonovi koji u fotografiji postoje daju taj kvalitet jednoj slici. Tako isto i u nekom duhovnom pravcu, isto čovjek je izložen rasuđivanju, mišlju, i ako toga nema, on ne može da napreduje, ako ne rasuđuje, ako ne stvara, odnosno to je taj stvaralački proces i to karakteriše jednu individu koja se sve više guši raznim kolektivizacijama. I ne zaboravljate začetnika teorije o suprotnosti načela, je li tako? Da, pa dobro, on sad, da li je sam on začetnik, ali uglavnom je čovjek koji je to na neki najljepši, najbolji način objasnio, najviše se bavio s tim i da kažemo ko je to bio ipak. Da, Jakob Böhme, njemački mistik srednjeg vijeka, jedan izuzetan čovjek, jedan obični zanatlija koji je nevjerojatne stvari napisao u teološkoj filozofiji. I koja je njegova poruka bila, na koju vi podsjećate, da se sve može otkriti samo kroz drugo, je li tako? Da, jeste, kroz drugo, kroz suprotstavljanje, jednostavno da svjetlo se ne vidi bez tame, crno ne bi znali da je bilo bez ovog drugog, dobro je u odnosu na ono što je loše. I to su neke stvari koje prave mjeru jedno drugome i upravo prave jedan kvalitet, jer to je jedan čitavi proces koji se dešava u svima nama, u čitavoj vasioni. Toliko je filozofije izgleda u vašem fotografisanju, u vašoj umjetnosti. Da, pa dobro, mene inače plod interesovanja istorije i filozofije. I ja sve što sam radio izvlačim iz toga neđe da... I tu je moć umjetnosti, zar ne? Da, pa to su stvari koje su negdje teorija, ali ja se to trudim da ili istoriju ili filozofiju da je neđe vizualizujem, da je prikažem na slici, da ona postane, da dobije jednu novu dimenziju. Pa divno. Slikanje na staklu je hobi u kome možete uživati vi, vaša porodica, vaši prijatelji, vi dok stvarate, porodica dok uživa u kreacijama u vašem domu, a prijatelji kada im poklonite nešto što ste od srca svojom rukom oslikali za njih. Rekao smo i u prethodnom bloku, slikanjem na staklu, vrlo uspješno, godinama se bavi naša gošća, inače inženjerka elektronike Milanka Vučeljić. Predmeti koje naslikate uspomena su na vas i mnogi više cijene takve predmete nego neke koji su kupljeni, je li tako? Kreativnost je predivna osobina i trebalo je iskoristiti i usmjeravati. Vi tu pozitivnu energiju, tu ljubav prema umjetnosti prožimate, je li tako? I sa nekim drugim osobinama i sa ljudima, sa kategorijama života. Jeste, upravo je tako. Kako bih ja rekla, ljepota je krajnji cilj svake umjetnosti. Trudite se da nešto napravite lijepo od srca, a ako je poklon, onda i ako je taj neko zadovoljan tim poklonom, onda ste baš onako potpuno ispunjeni. Kažu, uljepšati životni prostor i dati mu sopstveni pečat je privilegija. Jeste. Ja, kažu i da je reciklaža korisna karakteristika ovog hobija. Jeste. Kako vi dolazite do materijala?
Pa da vam kažem, ponekad neko nešto i donese da mu nacrtam, neku svoju bocu, čašu, flašu ili neku omiljenu vaznu, a dosta toga kupujem u radnjama koje raspolažu staklom. Uvijek je interesantno crtati neki neobičan oblik, jer taj nekakav moj motiv mora da prati oblik, recimo te flaše i tako to, pa sam jednom dobila pohvalu, opet ću reći od jednog pravog umjetnika, da izuzetno umijem da ocijenim kakav motiv prilagođavam flaši ili čaši ili pepeljari ili tako, razumijete? Da, vi kažete od pravog umjetnika. Pa dobro. Da kažete od ja sam školovanog. Da, i od ljudi koji su baš to učili. Pa da. U redu, oslikavanje stakla je u svojim počecima najviše bilo poznato po vitražima i po kaljenom staklu. Da. Zatim se proširilo na amatere, radili su prvo poznati umjetnici, a zatim se ono proširilo, pa su slikanje na staklu počeli da primjenjuju i hobisti. Pitala sam vas i u pripremi za emisiju da li radite vitraže i da kažemo šta je vitraž. Pa ja vitraže, prave vitraže, ne radim. Ovo je imitacija, da kažem, vitraža, znači ono što ja radim, radi se četkicom, konturnim pastama, bojama. Danas na tržištu, pa i kod nas, ali uglavnom u inostranstvu imate raznih boja, raznih proizvođača, izuzetno kvalitetnih boja, tako da to što uradite i kad ga termički obradite, poslije to staklo i tu boju, to bude trajno. Ali probali ste vjerovatno vitraž, da kažemo. Da. Nastaje iz više komada stakla koji su obojeni, ali i dodavanjem metala u prahu, je li tako? Jeste, ali ja to nisam radila. Niste probali? Nisam probala. A niste ni probali. Hoćete li probati? Ipak izazovno. Možda, zavisi, jer u zadnje vrijeme vidim da po nekom mi traži da mu nešto radim na velikim staklenim površinama, što je nemoguće raditi ovom mojom tehnikom. A nemoguće, zato što to su takve su boje da jednostavno to uvijek ne mogu da radim na licu mjesta, moram raditi u svom nekom radnom prostoru, u svojoj radionici i tako. Kakvi su uslovi potrebni? Evo, kakve uslove konkretno vi imate i koji je to alat za rad potreban sve? Šta broj jedan, dobre naočare, pošto dobro osvjetljenje, veliki radni sto. Ali i peć, je tako? Je ono što oslikate, morate i... jedna mala pećnica slična običnoj rerni. Koliko se suši? Pa da vam kažem, barem s ovim bojama s kojim ja radim, kad se to nešto nacrta na staklu, potrebno je da se to suši 24 sata, pa tek onda da se peče na nekoj temperaturi od 160 stepeni, neki 40 minuta i onda to bude uglavnom onako baš kvalitetno i postojano. Rekli smo, to nisu samo ukrasi, to nisu samo suveniri, to su i upotrebni predmeti koji se mogu i prati ili su postojane. Specijalne, kvalitetne boje. Vrlo kvalitetne boje, barem i ove koje ja koristim, su francuske PB-ove boje. Imate tamo tačno uputstvo kako šta i vjerujte da svi ti proizvodi, sve te moje čaše, pepeljare, boce, bočice, ne znam šta, sve već nacrtam, sve može da se pere u mašini za sudove. Dobro, govorili smo i malo čas, poštovani slušaoci, da su Bilopavlići iznjedrili vrsne likovne umjetnike od kojih su mnogi život i karijeru razvili van naših granica i ne zaboravljaju rodni grad, ali ni manifestacije koje organizuje umjetnička kolonija u tom gradu, a ona brine i o podmlatku, pa smo nedavno bili svjedoci divne izložbe najmlađih. Nakon završene škole crtanja ili slikanja aplaudirali smo toj mladoj i vrijednoj populaciji. Dobra je saradnja umjetničke kolonije i sa drugim institucijama i organizacijama u gradu i šire. Je li tako, gospođo Jovović? Da, upravo sam ta rečenica
i već napomenula o saradnji sa institucijama kulture državnim i naravno opštinskim i također sa obrazovnim institucijama. A što je naše posebno priznanje, da kažem svojevrsno priznanje, što smo zadobili ljubav djece. Mi smo 2 mjeseca u našoj koloniji imali školu slikanja, crtanja i vajanja